radiš kardio svaki dan, ali ne mršaviš. Nije ni čudo, jer nije svaki kardio za sagorevanje masti. Da bi telo topilo masne naslage, treba da treniraš u zoni sagorevanja masti. A to je 60 do 70 od maksimalnog pulsa. Kako da ga izračunaš? Vrlo jednostavno. Uzmi 220 minus broj godina. 60 do 70% od toga je zona za sagorevanje masti. Naprimjer, ako ti kao i ja imaš 45 godina, 220 minus 45 jednako 175, to je maksimalni puls u minutu. 60 do 70% od toga je jednako od 105 do 123 otkucaja u minuti. I ne, to nije trčanje do iznemoglosti. To je brza šetnja, lagano trčanje ili joga u ritmu daha. Vežbe jakog intenziteta troše ugljene hidrate, a ne masti. Tako, ako želiš da mršaviš pravilno, radi pametnije, puls ne laže.